Teacher David TV Rwanda. Subscribe for more tips. Atitaye kuba muca intege, arakora agakora akabona abaye monetize. Atitaye kuba muca intege, atitaye kuba muca intege rwose arakora. So guys, kubita tubangura noneho ubu ngubu tugiye kwiga ukuntu wakora lyrics. Hari umuntu wansabye ko wakora lyrics, ubu ngubu tugiye kubyiga. Atitaye kuba muca intege, ariko atitaye kuba muca intege arakora. So nukuvuga ngo ikintu uraza gukora, uraza kuza hano urabasabwa kuba ufite application yitwa CapCut. Urasabwa kuba ufite no application yitwa CapCut. Nurangiza uyikandeho uyifungure. Mbibutse ko bakora lyrics iyo ufite megabyte. Iyo utaguze megabyte ntabwo byakunda. Atitaye kuba muca intege, akora subscribe, akajya kurikirana Teacher David TV Rwanda kugira ngo amutere inkunga. Atitaye kuba muca intege. So nukuvuga ngo guys, ikintu tugiye gukora, tugiye kwiga ukuntu. So hano uraza gukora next. Don't worry karagaciyemo ako nimo gatinye nakazanye na application. Nukuvuga ngo hano ikintu uri buze gukora ntabwo ari next, ahubwo urakora skip. Turabiskipinga. Noneho nukuvuga ngo guys, atitaye kuba muca intege .search. Ikintu cyo gukora, urahita uza hano handitse new project. Kora subscribe wowe utarakora subscribe. New project uhakirike. Numara kuhakirika uraba ufite agafoto kawe keza ko wahisemo. Uraba ufite agafoto keza kawe wahisemo. Atitaye kuba muca intege arakora. Atitaye kuba muca intege, urahita uza hano handitse photos. Numara kuhaza, yego. Atitaye kubagira ute kuba muca intege arakora. Urugero tuvuge ko akangaka ariko gafoto mpisemo ko gukorera muri lyrics. Uraza uhita ugakandaho, numara kugakandaho uhite uza ukore hano handitse add HD, add 1. Wakore. So numara kuhakora uraza gutegereza gatoya ifoto yawe ize kujya hano ko wakora lyrics. Ubu nibyo turi kwiga. Noneho mbere na mbere urabanza ukatinge kino kintu cya CapCut. Iki ngiki uraza nurangiza ukore hano kuri ending. Numara kuhakora urahakora. Numara kuhakora urahita ukora hano handitse delete. Hano handitse delete. Nurangiza ukideleting kiveho. Noneho iyi foto yawe twebwe tugiye gukora lyrics y'iminota y'amasegonda 30. Ikintu uraza gukora, uraza ukirike kuri ino foto yawe. Numara gukirika kuri ino foto yawe uyikirikeho uyigeze aho ushaka. Ntabwo nakaberetse. Urazaga ugahita ufata hano. Iyo umaze gukirika ku foto ufata hariya, then ugakurura ujyana inaha guki. Ugakurura uri kujyana guki. Noneho amasegonda uri kubona ko yaba yari kwibara. Amasegonda, reka dukora ka amasegonda 20. Yego. Noneho ikintu uraza gukora, urahita uza hano handitse add audio. No, mbere yuko tugera kuri add audio urahita uza usubira inyuma. Nurangiza uze gucya uhita uza hano handitse aspect ratio. Hano handitse aspect ratio. Numara kuhaza uhakirike. Urabona ese lyrics ugiye gukora niyo kuri TikTok, niyo kuri YouTube, niyo kuri Instagram, also YouTube.
ese niyo kuri Facebook n'izindi zose hano hirya zirahari, ahangaha zose zirahari. Noneho twebwe wenda tuvuge ko ariyo kuri YouTube, turahita dukirika. Niba ariyo kuri YouTube turahita dukirika hano, tuhakirike. Nitumara kuhakirika, dushaka twakoreshamo intoki ebyiri, tukagira gutya, tukagira na gutya, turi gutazura. Noneho tukagira gutya, wenda ururabyo rwacu rugakwiramo. Noneho ikintu uri buze gukora nta kindi, ikintu uri buze gukora uhita ukora hano hari agaterebye ahangaha. Wowe utarakora subscribe, kora subscribe. Noneho tugiye kwadingamo audio, ahangaha hari audio duhite tuyikirikaho. Tumara kuyikirikaho batuzanire this sounds, duhite tuyikirikaho. Ubuse ntitwarangije no kuyikora lyrics. Wowe utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose. Noneho nta kindi kintu uri buze gukora, urahituza ukireke hariya. Izi ngizi ni izindi ndirimbo. Ahangaha rero nizo dufite twebwe muri telefone yacu. Nurangiza uhakore, nurangiza uze hano, nurangiza urahituza hano kuri device. Aha, izi ni za ndirimbo zanjye rero. Zino ni za ndirimbo zanjye. Reka dukora k'icyongereza kugira ngo byihute cyane. Noneho dushaka k'icyongereza, wenda dufate kano ka Banaman, for my hands. Iyo ugiye kugafata rero uraza ugakirika hano handitse add. Iyo umaze gukirika hariya ahantu handitse add, uracuranga ukumva. Aha, uri kumva ahantu indirimbo itangiriye yaba yatinze. Uraza ugakurura gutya, ukageza ahantu ijwi ritangiriye. Urugero reka turafatira hano. Uraza ugafata kano ukakazana ukakageza ngahano aho ijwi ushaka uri kumva riri. Warangiza ukagira gutya, for example. Noneho iyo urangije ugira gutya, ukora kuri kano, ukakagumyaho ugakurura gutya. Warangiza ugasubiza inyuma, reba ahirangiriye ifoto yacu, ahirangiriye uraza uhite uharinganize neza ifoto. Nurangiza uze ukirike hano kuri iyi ndirimbo, uyikirikeho. Numara kuyikirikaho urahita ukora hano handitse split. Numara gukora kuri split, ubwo tugiye gusiba kano gace, kano k'inyuma, uhita ukora hano handitse delete. Aha, urabona ko kagiye. Iyo bino birangije, ikintu ukora usubira inyuma, ukaza hano hantu handitse text. Ahangaha ukahakirika. Iyo hakiritse uraza ukazana gutya no gutya. Noneho ugahita uza hano handitse auto lyrics, ugahita uhakirika. Then ugahita ukirika hano handitse generate, no network. Nta network, ariko iyo ukoze hano kuri generate bahita baguhereza lyrics. Niba ukeneye ko tuzagukorera ikindi gice nabyo twabikora. Reka dukore generate turebe ko bayigeneratinga. Ndi kubona bayigeneratinze kubw'amahirwe, turebe ko barayiduhereza. Wowe utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tujye tubana. Wandike muri comment section icyo ushaka ko twakwigisha, ukore share, ukore na like. Wowe utarabikora, dutegereze gutya bari gukora lyrics yacu. Gutya bari gukora lyrics, ibintu bya 40, ibintu bya style, size, ibyo byose nabyo ugomba kugira ute, kubyiga ukagira ute, ukabimenya. So hope ko ino video iri buze kugufasha. Text kabisa, Imana ishimwe, birakunze. Noneho urahita uzucuranga. Wayibonye, dore ngaya mazi.
noneho iyo bimeze gutya uraza ugakirika hano hantu handitse style kugira ngo bigaragare neza. Kirika hano hantu handitse style ahangaha kugira ngo bigaragare neza. Noneho hano hantu handitse style, Imana idufashe bize buse birazara. Katujya hano hantu handitse font, hano handitse font. Ntabwo ziri buze we, ntabwo ziri buze tu. Imana idufashe zize kuko network ziri kutubana ikibazo. Network ziri kutubana ikibazo. Wowe utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tujye tubana muri byose. Ko zitaza nahangaha nyine biranze, ariko ni kuri abakora lyrics. Wabonye ko amagambo yaraje ni kuri abakora lyrics. So CapCut iradutengushye, ariko wowe ndizera neza ko biri buze gukunda. Uze kujya muri Google Play Store yawe, nurangiza downloading application ya CapCut. Bira byose ngweretse nawe uragenda uravumbura, kubera ko iyo twigisha ntabwo ibintu byose tubive muzine muzingo, ahubwo wowe yuri gukora practice nibwo ugenda uravumbura utuntu twishi. So guys, nahangaha ikigwa cyacu cy'uyu munsi kirangiriye. Teacher David TV Rwanda ari kwayura mu muhe subscribe. Teacher David TV Rwanda arayikeneye. So that is how lyrics is being generated. Ni kuri yikorwa. So mwakoze kudukurikirana, muri abantu babasani cyane. Respect. Aho tugeze ni mwebwe tubikesha. Like, share, comment, ibindi byose tuzajya tubirebaho. Thanks.